Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Okay, babe. I love you. Asino jay kinasarita biti cellphone mo, Adelfa anak ko. Ay, nawaw. Awan tinangagyo ay nanang. Nangagaw nag-I love you kakenkwana. Agam kayat ko amamuan no asino day chay. Ni Kevin dayjay nanang. Ti foreigner anubyok. Na, Bak nang dayjay nanang. Amuyo ka day. Insend na ti picture ti balayda. Kat ay na, nagdakkel nanang. At dapay negosyo dayjay Amerika. day tat amaw. Di kay madanagan nanang. Ipaamamok to ni Kevin kada kayo no agbakasyon dito'y Pilipinas. Ay, yes, my love. Just tell me when you come here in Philippines, okay? Lutong may nakuhay man ang Adelfa. Naksutod, di mo maangaw. Ay, nawaw, nalipatak mga agpayson. Dahil ta makitintinawag iti cellphone ti aramidam manang. Siyempre, kailiw kumot ni Kevin, my loves ko Ay nawaw, di kayo maumuma ngagsarsarita. Inuras samot tam ti panagsarita yo. Kunak man at negosyo na apakakumkumikuman na. Kasta talaga ti long distance relationship ako nada. Sa maysa, uray adda negosyo na, uray busy, rumbong laang nga ikanak iti oras, tanobyanak ket nga rod. Awanan ti malpas mo at trabaho no kastalaang. Apay, di ka aglako iti fishball itaaya. Inton bigatan Bak nang mat ni Kevin ko, ading. Sa anak to nga agrigat no ko Nanang, amuyaw dya damag. Anya tinadamag mo anak ko. Ay nawaw, urayan nyo nga min amalpas ti iba ka nanang. Makiasawa ka nun ni Paula iti foreigner. Pudno ka de? Aywan, isumat ti agwarwara sa damag. Kaano kanungay? Inton sumaruno abulan kanumay. Kasta? Bak nang ti asawa na, wano mamirmiraut laang. Tangiwat mo man. Kaya't kulaang amaamuan, nana. Pobre man, wano bak nang, basta nagagulaki day agbi-agdalata anak ko. Ay nananang, wrong mindset kayo mat. No makiasawa mat lang iti foreigner, tay bak nang matan ananang. Agkasar ka no da Paula kan ti boyfriend na inton sumaruno abulan tatahulyo. Pudno ka day tinadamag ka. Uy, simple lang ti kalaysada. No kasta, pobre nga agpaiso ti foreigner apakiasawaan na. Saan mat anapatag no pumre wano baknang? Insuro yung kumakin ni Paula, ano kasano ti agpili iti baknang tata. Nag-background check pa'y kuma iti foreigner tapno saan anay lawlawan. Kasano ana elawaan mo'y kakunam? Tay baknang kumati pinili na tata. Kitaan dak, baknang ti foreigner boyfriend ko. Dakkel ti balay da ija Amerika, kan ado ti negosyo da. At damat kwarta kan negosyo ti agbali na manugang kaw. Iso na laang ta saan unay abaknang. Average laang. No kasta, average laang gayam? Saan very rich? Adayo gayam abak nang ni Kevin ko, nganti pakiasawaan ti anak yo, tata. Anya? Makiasawa ka na umat gayam ni Manang Paula, iti foreigner na nobyo na Manang Adelfa. Average a foreigner anobyo na kunam Ay nawaw,
Average. Wan, pudno a foreigner tinobyo na. Ngam sigun kan tata Julio, average ka numat. Saan abak ng unay? Saan akas itinobyo ka milyonaryo? Nga, ikumparam manan, para magmanday tam. Kat pudno mat, milyonaryo ni Kevin ko, ading ko. Milyonaryo. Ngam di mo matmayam, mo kada kami kaninanang. Makauray kayo ngamin adda nga rod ija Amerika. Busy iti negosyo na. Ti ko na ni Tata Julio kanya kat average ka no ti kinabak ng timanugang na. Ngam kaslasaan mo't gayam. Saan amadlaw a negosyante? Tangiwat mo man sika, Adelfa. Kitain nyo ngamin ti itsuraan na ananang. Anya lakit di mo't day tuya na tao, tiltila mo, madlaw mo. Adayo agwapo ti milyonaryo a boyfriend ko. Ngam ti foreigner a naasawa ni Paula a kalugaran tayo nanang. Ay nawaw, mayat ti kasta. No milyonaryo ti boyfriend mo, masapaw nga iparamag mo. I-flex ko laang mat ananang. Ay naapaw, Adelfaya. Naparamag ka una yan. Damag ko kat average ka no, matikinabak ng tinakiasawa ang Paula. Ah? Awan mare, san ang milyonaryo ti boyfriend ko ang asawa? Sakto laang. Isumat lagayam Sika ngay, kaano mo ang makiasawa ka? Urayik lang nga agawi dito'y Pilipinas ti milyonaryo a boyfriend ko. Pagsaritaan minto ti may papan iti day tabanag no kwa. Ay, nukasta. Milyonaryo gayam ti boyfriend mo? Milyonaryo a foreigner. Nagamamuan nyo ngay. Ay secret, jak ibagbaga. Anya? Naparamag mo't day tanga Adelfa, tatang. Apay manay, Iparamag na ti milyonaryo a foreigner a boyfriend na. ay ugalin ni Adelfa ti kasta, Paula anak ko. Ay, nasakit iti lapayag ko, makangkangag iti ipagbagana, tatang. Pasensya amon. Kaya't nasiguro amaamwa manabakbak ng tinobyo na a foreigner ngam tinakiasawa am a foreigner. Tatang, awan nagtibibiyang ko no maipapan iti day taabanag. Tinapatag kanya kat ay ayatin nagti asawa. Pudno launay anak ko. Di mo ikaskasaw no niya ti ibagbaga na yung Adelfa. Kaya't nalaang tagpasikat. Istoryahan ka naman ni Manang Adelfa. Anabakbak ng ti foreigner ang nobyo na ngam ti foreigner ang nakiasawaan ni Manang Paula, nanang. Ay nawaw, asino ka na tinangibagaan na iti kasta. Asino kumapay? Dagiti kalugaran tayo Na, awan babain day taakabsat mo. Dahil tangarod nanang. Ikumkumpara na ti nobyo na iti asawa ni Manang Paula. Ngam, awan mati mayam ammo na kadata. Day tangarod ka tinakababain anak ko. Agar aramid day tao. Amangan ko nak no imagination na lang gayam ti foreigner a boyfriend nga parparamag na. Ay, jak amaw kun ni manang mo. Pinasaya at kasarita yung tuman ni Manang, nanang. Ay, way. Talaga kasta ti aramidag anak ko. Abay, takasaritak to ni manang mo apaman na sumangpay. Sarde nga man ti agis istorya kadagiti kalugaran tayaw. Sika, Adelfa. Ay nawaw, apay manan nanang. Awan ti bibiyang mau iti sabali at tao. No milyonaryo ti foreigner anubyom nga ibagbagam. Inbagak laang mat kadakwada abak ng tinobyok tapno amuda. Nabakbak na ngam ti average anak asawaan ni Paula kalugaran tayo. Di mo ikumkumpara ti bagay ken ni Paula. Tasaan kayo mo't nga agka-label? Ay talaga asaan nanang? Saan kayo nga agka-label? Ta ni Paula, inkasaran ti foreigner anobyo na. Ha? Sika ngay, nagpatingga ka laeng iti sao-sao.
Ipasikat mo tinubyam, ngam di mo mayawid dito'y balay, tamakita ko manupod na dagita ibagbagam. Di kay mamati kanyak, nanang. Di yo pa dyan a milyonaryo ti foreigner a boyfriend ko? Ay, di mo to pa'y mayamam mo kada kami kani ading mau. Abagan no para magmula ang muday ta. Umasidig kayo, ta ipakitak dagiti insend na aladawan kanyak. Ay, saday. Diyak kaya't tilatawan lang. Kaya't kau, isaw amis mo ti umay dito'y balay. Adan samot plano yo iti asawa manak kaw. Ada tatang, agpatakter kami man iti negosyo mi di sentro. Ay, mayat da ita. Nagiti negosyo na ngay iti lugar da. Ada ti suswelduan na ngagtrabaho tatang. Sa maysa, adamot lang iti ti kabsat na. Mayat nga agpaisaw no ag negosyo kayo mat iti lugar tayaw. Nangruna kat madlaw a business-minded ka asawam. Wena tatang, tapno may apply na mo ti ammo na iti negosyo ang abangunan mi. Wen, mayat da ita tapno ad-ad dapay ang makaurnong kayaw anak kao. Aga, sumanday ta. Priority da pa iti agnegosyo nga dagpatakdar iti balayda. Ayunay ka na, Delfa. Di ka man sumana udita. Tabiyag da mo pi manday ta. Talaga apod no, tinaybaga ni Tata Julio kanyak. Average laeng tinakiasawaan ni Paula. Iso akasapulan nga agtrabaho ni Paula. Nakiasawa lang nga rudan iti foreigner. Saan pa'y laeng met a very rich ti pinili na. Ay nawaw. Uwin ta saan mo't arupat kwarta ni Paula. Adan samat kayat yo sa wananang. Saan narupat kwarta ni Paula? Iso nga uray saan a milyonaryo tinubyo na wano nakiasawaan na tanagkasardalat tamay. Sika ngay, da kayo ngay iti foreigner anubyam nga iparparam magmaw, ah? Talaga kit di adin amo ti agpili ananang. Agpudno ka man kanya. Ada ka diti saksakit ang tinakam mo kan ni Paula. Isuwakas ta. Wanaw, mabuteng ka. Nubakbak ng ti foreigner anasawa na. Ah, mabuteng ka. Maartapan. Ah. Sikapay lang ti makam mo dito'y balay, Billy. Sa tino ti papanamanang. Ije sentro. Ada ipawit ko. Anya nga dita? Ada ipawit ko a kwarta, ading ko. Ay nawaw. Asinaw. Sino pa'y kumangay? Ti foreigner a boyfriend ko Mangisendak iti kwarta ken kwa na. Bayadan nanto kano no sumangpet ditoy. No kasta agawi doon dito lugar tayo? Wen, kamaudyanan na, may paamamok matlangan ka na kayo kaninanang ti milyonaryo a boyfriend ko. Adelfa, sa dino ti papanam? Agpasentro Ah? Apa yan at aramidom iti sentro? Adalang ipawit ko. Ipawit nga? Kwarta. Tapno makaawid ang dito'y lugar tayo tinubyok a milyonaryo. Na, milyonaryo ko nam nga mangipawit ka iti pagplete na? Kapilitan San kanumat ngamin makawidro. Ta-close ka no ti bangko. Isung awan pagplete na. Imbaglaangan tada kwarta ka na batbate. Adaya ti kasta mare? Milyonaryo nga di nakabailan nga igastusan ti bagbagin ha? Saan mo na may send ti message ko iti dya tao? Ay, sana mabalin. Sana mabalin ti kastoy. Apay ka di manang. Anya ti kayat asawan no kasta ti agparparang. Imblak ngatan? Ay, manang. No kasta na i-block na kan. Ay nawaw. Kasano ngayon titulagan mi? Sapay kakaiso na kwartak timpawit ko kankwana. Anya nga ita. Ayan ngayon tinobyo nga iparparam magmaw. Saan? Saan na mabalin ti kastoy? Ay namanang. No kasta na i-block kan, di kan mangnamnama. Itapay laeng. Rugyamon ti agmubon.
Scammer mat gayam takachat mo. Bilay, san mitay namang mangan ni manang mau? Wala ta broken hearted day tamanang. Anya? Nay, kasanaw ana pasamak day ta? Kasano, nagtulag da kano iti milyonaryo ang nobyo na nga agpaw iti kwarta. Tapno makaumay diti lugar tayo. Kahit Hindi naala na ti kwarta. Awanag. Imblak na asigudan ni manang. ay nawaw, no kasta, iskam nga raw ti milyonaryo anobyo na nga ibagbaga na anak kaw. Ay kanya pa'y ngay nanang. Ang anya nga rod, talaga kasta ti biyag. Tinakababain, kat imparamag na ti foreigner anobyo na. Naiskam kanumot ni Adelfa, Paula nakaw. Wintatang, iniskam ka no ti milyonaryo kan foreigner anobyo na. Imparparabmag na pa'y dayjay idikit. Ngam anya nga ita. Rukasta. Saan nga ro na pudnaw ti foreigner a milyonaryo anobyo na? Pudno siguro naiskam ka no. Anya? Ay, imparparamag ng tumot nga min, anya ngay ita. No nagululi, maglata ko maide. O di, saan kumakas jay, tinagtungpalan na. Kinkinnanan adag iti sa una idi. Ha? Dayjay, ti magunguna na ti paramag a tao. Awanan nanang. Awanan ti milyonaryo anam na mga kamangi kasar kanya. Di kan tumo nga min agpampanunaw. Nagayatak lang nanang. Tijak pa'y kayatkin ka. Nagadaw nga imbagbagam iday. Ore lang uyawam ti foreigner nga asawa ni Paula. Taim pagarup ko nakajakpatak nanang. Tagayam, lukluk ko naklang dayja tao. Kwarta lang gayam ti kayat na. Nakababain kadagiti kalugaran tayaw anang ibagbagaam a milyonaryaw tinubyam. Ita, awam mo ti milyonaryaw a mayawid mau. Ha? Proud na proud ka pa'y amang ibaga abak ng tinubyam ngam ti asawa ti kalugaran tayaw. Tulungan na kumananang. Awanay, nalpasan ti amin. Di mo maisublay dagiti sa usawang mau. Iso adda ti maibaga ti tao ken ka ay kutil mo numlat na anak ka. Anya nga iti pangalaam iti milyonaryo biyaw. Nanang. Ali para magpamor. Ay, broken lang arudan ti tao. Inton sumarunong amin. Di ka agbalin aparamag. Di mo idadaon ti padam ataaw. Tadi mo amaw dagiti mapasamak kadagiti masungad nga aldaw. Ay nawaw! Di ka agbalin ana paramag, tadi mo ammo ti mapasama kadagiti sumarsarunong aldaw. Agtalinaad kalata kumaan na pakumbaba, tapno awan to ti pakababalawam iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo.
Naititiswildok, bakit? Nay, Daytoy lang ang tisweldong, Punsyo. laang kun kunam kat nagdakkel day tanagatad. Ah? Apay, kurang ka di pa dita? Ay, kuwala kay. Oh, apay akasta nga, iti panang mulagat mo kanyak, luding. Apay, ada ka di rugit, iti rupak, akasta una iti panang matmat mo kanyak. Ha? Ay, awan mo at Punsyo. Apay nga ro, akasta una iti panang mulagat mo kanyak. Ada ka di nakaskas daaw? Awan. Ha? Nakaluto ka din? Un. Anya nga, tinlutom asidanta, bakit? Adobo a karni ti baboy. Ay nawaw, nag-iimasan? Naimimas pa'y kumaa. No kanayon a kumpleto ti awat mo asweldong. Ay, ulitin man ti kinunam, bakit? Ah? Ay, awan, Punsyo. Ala, inka nga ro doon manggaw, tamangantan. Tanay, kasta unay abisin kon. Un, mabiit la ang lakay. Ti kunam kanyak idi nag-text ka kat ada parikot mo, Mari Luding. Anya nga iti parikot mo, Mare. Ti asawak, Mare. Ay nawaw, anya ko matipagparikutam, kat kas makita. Matinuma nila kay mo, Mare. Kasla di na mo ti agaramid iti kalukwan, Mare. Day tangarud, Mare. Agrup-rupa anasingpet nila kay ko. Addangem na, Mare. Anya nga iti ngem na, Mare. Nasingpet, kurang tiyaw-awat na asweldo na kanya. Idi pa'y napalabas atawan ang makadlawak. Nagululi makaklaang, taamangan kunak no isunto ti pagapaan mi. Mga ano adamot nang usaran na, Mare. Anya kumangay, Mare. Dagiti masapsapol na, Mare. Anya kumangay no bilang, kat kumpleto matimakan iji balay. Ay, sabali man tagparparik na kanyak, Mare. Anyat kayat mo asawan, Mare. Amangan kunak no adamot ten babae na, kat iso ti gasgastusan na, Mare. Anya? Dua alawasan nga agub obserbara. Ngam awan mati makitak nga ebidensya amang panagnak nga da babae nila kay ko. Wano? Talaga nga taan na laing amang ilimod. Oh, Lodeng, bakit? Okay ka kadilaan? Ha? Apay akasta ti panang kitam kanyak. Kasla da inaramid ko adi mo nagustuhan. Ay, kwala kay. Awan? Awan magkitdi? Apay nga ro, asabali ti panang kitam kanyak. Ah? Bagay mo tabaro apulom, lakay. Anya baro Apollo kat no dua abulan anday ti Apollo kanyak. Si kakit di mo lakay. Italaang anak kitak nga insuot mo day ta apulo. Mala, umuna ako ni kusina, tamangida sarak iti pangrabyanta. Mabisbisin akong, sumarunukan tulatan. Anya ti damagam, Loding anak kaw. Kasano ang maamuan no adda ti kalukwan nga aramiden ti asawa tayo, nanang? Anya? Apaya kastaman ti saludsod mo, anak kaw. Awan mutkit din, nanang. Kaya't kula ang amaamuan no kasano. Amangan no adda ti teknik, nanang. Ay nawaw. Sa anak amamate nga awan laeng. Iti anya ko mga agsaludsod ka no awan ti makagapaw. Agpudno ka man kanyak anak kaw. Ada ka di babae nila kay maw. Yak pa'y sigurado, nanang. Nga mas daawak laeng. Takurang matiyaw awat na asweldo na kanya. Day talang gaya manak ko. Kuna lakit din no ada nakita masabali a babae kadwana. Agdwa-dwa taamangan kunak no babae ti gasgastusan na, nanang. Ay na, kasaritam lang di asawam anak kaw. Saan anasaya at akasta apagat atapam ki din? Apay, ti kunayo agpudno mo lang no da sabali nga aramidan na. Ah, Sigurado nga aglibak day jay, nanang. ay kat paliiwam ajay asawam Luding anak kaw. Wen, nanang, talaga akasta ti aramida. Anya ti bagayo nanang? Imay ni Luding dito'y balay idi na palabas sa lawas, anak kaw. Anya ti imay na imbaga? Agatap nga da sa bali a babae. Kurang ka no nga mintiyaw awa mo aswildom. Ay nawaw.
kunaklakit din na niya tigapuna. Dahil talaga yan. Pangus-usaramay ti kwartam. Di kayo madanagan nanang. Diyak maaramin ti mangloko iti anak yaw. Kurang lang ti yaw awat ko akwarta. Nga punta dabay bayadak a funeral plan ko. Anya? Funeral plan? Funeral plan. Lungon ken sabong ko no matayak nanang. Na, ubing ka pailaan nga adadagusan lungon mo. Wala. Tapno saan ngagparikot ti pamilyak. Mao di abayad ko ita alawas nanang. Kalpasan na. Fully paid account. Nakasaganan ti lungon ko. Adagayam kasta. Sa dino tinagapam si Kapunsyo. Day off mo ita. Ngamrimwar ka pa lang. Ha? Ay, kwa. Sa dino tinagapam ko na. Kwa, bakit? Anya, kwa. Ampun no ka man, Punsyo. Ha? At the good news ko kin ka, bakit? Amok namin, nga ag-overthink ka manin. Iso nga, ibagaklangan kin ka. Anya ti good news mo. Sigurado ang maragsakan ka iti bagak kin ka, bakit? Ay nawaw, ibagamon ano anya dayta. Ado pay lang nga palpalikaw mo. Fully paid din ti lungon kin sabong ko. Anya, lungon kan sabong mo't asasawom si Kapunsyo. Iwan bakit? Gimatang akong atap no nakasaganan. Sikamot tan ti sumaruno, bakit? Adto ti sample. Agpili kay ti kayat mo a disenyo. Tarugyakon ahulugan ti lungon mo. Sadang anak man si Kapunsyo. Ha? Lungon-lungon ti bagbagam dita. Apay, kayat nun ti aginana, Talaga ka di adi mo kayat ti funeral plan? Bakit? Anwa ngay ti lungon. Mausar mo to Tapno saan mo't lang agparikot dagiti anak ta. Hey, di nakman reng-rengan, Punsyo. No imbagak asaan, talaga asaan. Di mo ipilit ti kayat mo. Tajakpay kayat ti gumatang itilungon ko. Jakpay kayat ti aginana niya. Na, saan aga po tagim matang ka, kayat mo ti aginana. Ay, sana kas jadaji bakit? Gumatang ka in case of emergency laeng. Ay, no siya, jak kayat dayta. Igatangan nakit din itilungon, kat si bibiyagak pay laang. Ay, unay kamutan. No di mo kayat, di saan laeng. Siyak lang arudan ti agpampanunot tapno saan tayo amarigatan. Kasta ka pa'y mat. Asino ngay ti saan ama kaungat, kat ulit-ulitan mo't ngay bagbaga. Lungun la akanayo ng timang mangagaw. Ay, makauma! Papanamon nga bakit? Agsubli ka dito eh. Luting! Ay, di nakasasarita ko, Jong! Ay, haw-haw. Saan kayo kano mga agsasaw iti asawam luding anak ka? Talaga asaanan, nanang. Ay nawaw. Apay mat? Maasarak launay kan kwa na, nanang. Agasam ngay, tapilitan nakit di agumatang itilungon ko. Anya? Si bibiyagak pay lang, kat lungunan ti sang kaibagana. Ay, jakam mo, talaga siguro akayat ng aginanaa. Ay, hindi ka agungat anak ko. Ipalawag mo lang nga nasaya at iti asawam. Ibagam nga awan pa'y plano magumatang itilungon. Mawatan namat siguro dayta. Kasla di yumat am-am mo nila kay kunanang. No kakasta abanag, ipilit na ti kayat na. Napudot nga rin ti ulo ni bakit ko kanyak tatang. Ay nawaw, apay ka naw. Insuggest ko lang gumatang kami ti funeral plan na. Package da jay. At danayon asabong ken lungon na tatang. Anya? Tapno nakasagana ko man na. Makapili pa iti disenyo akayat na. Ay unay ka na nakaw. Apay ngamin alungon ti ibagbagam. Dakas ka di da jaya tatang. Pampanunutok lang at ipagsayaatan mi. No saan akayat ni Mrs. Mo? Di mo ipilit, anak ko. Diyak lang mat kayat ngagparikot to dagiti anak mi, tatang. Dahit ti di na maawatan. Respetuam ano anya ti desisyon ni bakit mo? No saan nga okay kan kuana agumatang kay tilungon na. Di mo ipilit. Dahil takit mabalay na pangrugyan ti sana pagkinaawatan dagiti agasawa.
Ngam di namit ko nang ayabanak tagidan kami amangan. Gimatang pa itinaimas asidaan na. Ngam awan mo ti para kanyak. Ay talaga ama naging bubukod dahito lalaki. Apay ako silap italo day. Awan bibiyang mo. Numabisin ka, agtugaw ka ata mga aldaw ta. Saan? Si kalaeng ay ati kabailan na ti agdiskitar iti sidaan na. Oo, ka manan, bakit? Awan mo't imbagak akastakad. Anya? Ikanak man iti may salata a sardinas, maribebang. Tay small size, maray. Umanay ka di dahi taas si daan nyo kanila kay mo, maray. Siyak laeng matimang sida, maray. Anya? Aging gaitakot agap apa kami kinila kay ko, maray. Iso asabali ti kaldero na, sabali mo ti kaldero. Ay nawaw. Anya ti di yun nagkinawatan ay Ti sigod lata, amare. Tilungon kan funeral plan ti sang kaibagana. Anya? Ay, jak amoy ti asawak, mare. Saan ang makaaw-awat mo no maminsan? No anya ti plano na, masapol nga iso ti masuro. Kumusta kayaw ni ti asawa manakaw? Kasi ti sigod Awan nagbaliwan na tatang. Agburburek lat ti dara na kanyak. Ay una yan. Lungon laeng ti makagapaw. Importante nga rod dahil tatang. Tapno saan nga agrigat ti pamilya ang mapanawan no bilang man. Kas kanayon ko nga ibagakin ka. Bay amni bakit mo no anya ti kayat na anak ko. Adan to oras para ti dahi ta abanag. No di na kayat, di saan lang. Makaamumutan no anya ti pagidaan na no aginana. Ay unay kan. Na kayo nga tatang. Amangan no kayat yumutan ti gumatang itilungon niyo. Ta isulangan ti gastusak. On sale da itatatang. At da discount. Ay, paspay laeng anak ko. Jakpay kayat ti gumatang iti lungon ka. Pagpampanunutak pa yan ay magtanay. Sumgarak mo tayo nulungon ti sang kaibagam dita. Makabulan ng tinapalabas ipod nagapa kayo iti asawa manakaw. No siyak ti da kayo, pagsaritaan nyo anasaya at ti may papaniti day taabanag. Saan nga rod ang makaaw-awat dayjay atao nanang? No panunutan tayo, ada mapiman punto ti asawa manakaw. Sabali nga rod mat kanyak nanang. No kayat na ti gumatang itilungon na. Ay kat isulaang di nakiramraman. No kayat na pa'y, mabalin nga agpaaramid iti pansyon na di taparaangan tayo tapno naka-advance amin nun. Si kakit di mo't anak ko. Saan adakas ti maadaan iti funeral plan tapno ibagakan ka. Nakasaritak ti gayem kong aglaklako iti lungon mare. Kaslamayat matpiman ti offer da. Anyat kayat mo asawan, mare. Gimatang nila kay mo iti lungon. Saan ka de? Wen, funeral plan sa dayjay. No sa anak nga bigdot, mare. Ada kanupay ti sabong anayon ti lungon. Wen mare, ada ka nugayam kas jay. Hay, dayta ti ulit-ulitin nila kay ko nga ibagbaga, mare. Awan lat ibaga na no di lungon, akanayo nun. Kung natigayam ko, ada ka numot pagmayatan na dayjay mare. Iso worth it mat siguro. Saanan nga gastos dagiti kakabagyan tayo amabati no ada funeral plan mo. Tanababayadan ng dayjay mare. At least, makasigurado ka amayat tutilungon mo mare. Ay na, mare, no syaklaang, jakpay kayat. Sa bagay mare, saan tayo agpapada iti kapanunutan? At dalat tamat kitdikan ka agdesisyon. Imbagaklang ti amok, bareng malawlawagan ti panunot mo, mare. Mabalin ka din agsarita talo, ding. May papanitian niya, punsyo. Pakawanan ta ko man ti tunggal may sa bakit. Pasensya ka na impilit ko ti kayat ko. Saan na kun apilitan agumatang itilungon ko, lakay? Saanan bakit? Amo ka nagbidutak. Saan na nasayaat nga ipilit ko no di mo kayat? Nasaya at mat nga rod no kasta. Pasensya ka bakit ha? Sa pala ko mata mapakawanak.
Okay. Pakawanin ka. Ngam di na kayat asawan day ta. Nga umanugutak iti kayat mo ang mapasama. Okay lang, bakit? Di ka madanagan, tas saan ta apilitan? Maawatak, no ibagam adi mo pa'y kayat ti gumatang itilungon kan sabong muntaw. Ay, nawaw! Kas agasawa, respetuan ti desisyon ti tunggal maysa. Iti kasta naragsak ti inkay panagden na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo bakit? Tigayem ko. Agordarak iti prutas ken kuana. Ananon ti prutas? Aramatik iti negosyo. Padasak mamati aglako iti fruit shake ken ice candy. Ayaw na. Aglako ka man iti ice. Sigurado nga ado ti gumatang. Nang runag at napulot ti panahon ita. Okay lang nga rod ken ka kasayak ti urnong ta. Ay nawa, abikin na saan? Tinapatag kat nasaya ti pong saram bakit? Agyaman aklao na ilakay. Gumatang ka ti may sa freezer. Tapno at dati aramatag. Wen, ang mga nuinton sumaruno alawas, rugya kon ti aglako. Komplet wag pa'y amin ti gamit ko. Wan bakit? Agkanvas ka nga umuna iti freezer. Kumusta nga bakit? Ada ka titi nakita mo freezer? Adala kay, iso lang ta nakanginginamot. Manwaya. 25,000. Ay nawa, nakangin na mo tayo. Wen tadakkel day jay. Malaon na ti manong ice candy. Isuwaro din ti katangan. Wen no manugot ka lakit di lakay. No naita ti kayat mo, iso ti katangan ta. Kas na ko namitay, ado ti malaon na, di ison. Sublian ta nga rod inton bigat. Tapno marugyak matan ti aglako lakay. At akadimat lang gimatang itinakom bakit? Manmano nga rod lakay. Tinapatag, adda. Adamat kit di Ipadas mo ti agpost di Facebook, bakit? Itagnak, tapno makita dagiti kalugaran tayo. Wen, i-edit ko pa'y nga umuna lakay. Ayun gayam. Lumabas ka kadi iti ayan damari sa inton bigat. Wan, dalan ko mati paraangan da no kasta mapanak iti bangkag tayo. Idagas mong tuman ti order da nga ice candy. Ayaw na. Tapno saan na masapul ang mapangay jay. Sapay nakapudpudot kinawan ti mga awer ita anak ta. Un nga rod. Anong sampay lang asika ti para deliver lakay. Wan, kasta talaga bakit? Masapul ngagtinulong ta. Nakikakti karatula, iti paraangan nyo, Peter anak ko. Aglaklako ba't gaya min ni misis mo, iti askinde. Wan tatang, ipalas na kanumay. Mayat data, isupay no adda ti maurnong aganan siya na. Mayat data ni guso ito, tanapudot ti panawan. Wan nga ron tatang, bareng atunto ti gumatang ken ko ana. Manula ang tinapaglakwan na idikalman. Wen takarong rugi nakit nga ro. San pa nga mo dagiti kalugaran tayo nga adda ti kasdi ala ko na. Iso binagak ngag positive Facebook, tatang. Ay wen, mayat mit lang no ipus na iti Facebook. Tapno ato, ti makakita.
Naimbaglangan ta nagahawid kan lakay. Apay ko mabangay. Sika kumapay ti mga wir iti anak ta. At takat iti lakad mo. Mapan ko i-deliver ti order ti Carlo ba? Ay skin din sa amo data. Wen, iso ti mabili ita. Nala, mapan mo i-deliver. Tam na malpasan. Agyaman naklaunay lakay. Makan kalatan mabisin ka. Adatiin lutok amasida. Ni baby ada iti silid ta. Nakaturog manan. Lumabas akpay, Auntie Rita. Ay nawaw, si kamat gayam Adelina. Sa dino ti papanam. Mapan ko i-deliver ti order da nga ice candy, Auntie. No kasta, aglakla ko kamat gayaman iti ice candy. When, Auntie, diyo ka din nakita ti in-post ko iti Facebook? Ay, saan nakog? Nabayagan asa anak ngagpis-pis bawk. Nan, kita man talakom. Ada ti flavor avocado, mangga, milk, ken chocolate, Auntie. Dahito ti sample ko, no kayat yu makita. Ay, nawaw. Kasla naimas tila ako, ma. Ay, naimas tado ti gatas na, Auntie. Agorderak mamata no maramanak. Anya flavor ti kayat mo, Auntie? Sagdudua per flavor. Ay, sag mamano gaminan ti maysa? 15 pesos lang ti kastoy a size, Auntie. Sige. Agorderak iti 8. Kaanaw nga i-deliver mau? Ay, inton madamdamamat lang, Auntie. At dapay mat extra na bati jabalay? Malaban nga, Rod. Mayat ngagpaiso ti mangan iti ice candy ita. Nabara ti panawan. Ay Maririta, anya dyan nakita nga intulod ti asawa ti kaanakak iti ayan yaw. Ice candy, Mare. Ay nawaw, no kasta, aglaklako mo ten iti ice candy day jay nga Adelina. Wen, ti kunana kanya ket adda kanu in-post na iti Facebook na. Gamjak ba nakita, ta sa anak mo ta kanayon nga Facebook. Nana, mabit man laeng ta i-search ko tinagan na iti Facebook. Saan ko nga bin a friend iti Facebook day jay a babae? Naimas tila ko na nga ice candy, Mare. Ado ti gatas na. Ay nawaw, mangas asar ka kaday Maririta. Ne, saan, Mare? Idanya ko maaga po nga saran ka. Abo mate, adala ko may nga ice candy. Ay, kwa, Mare. Iti day ta nga Adelina pa'y laeng matig matangam. Naraman ako, ti ice candy ala ko, Mare. Kaya't kumataramanan tila ko ni Adelina, iso agim matangak. Kahit sino nga raw tinaimimas ti ice candy ala ko na. No para kanya, ang pada mo ta naimas. Ay, saan kami nga agka-level iti day nga Adelina? Iso ang masiguradaw, naimimas ti ice candy ala ko, ngam iti ice candy ala ko na. Amaw Manong Samuel, talaga tsak magustuhan ti ugali ti manugang mo. Ay nawa, init kahit mo sa windil. Agasam ngay, aglako ki di kanumot iti ice candy. Anya ko batidakas na iti dayta. No kayat mo't ni Adelina, ti aglako. Abo naman nga aglaklako kami iti ice candy. Apay ngay, akompetisyonan na kami pailaan. Sabali mo't a flavor ta iskindi, tila ko lang. Una, ngamga po iti kasta ngay naramid na. Nabawasan ti customer kaw. Kit, kasta talaga at iniguso. Ha? Talaga kit di nga awan ti respeto na itaan na ikamkamang. Di ka agsaw ti kasta. Kaskin ka. Kasapulan mo na Adelina ti kwarta. Iso ang nagdesisyon nga aglako ba? Naglawag, Manong! Naglawag nga awan ti respeto na. Iso lang nga rudon tinaikamkamang. Kasta pa ilaang mati aramidon na. Pa! Umayak man, mag-standby, Marinelle. Ay ka umay kalaang Saan mo't amay parik? Ay nawaw.
Madititono ti boses mo, amare. Una, tabasit laang mo tinapaglakwa kita. Ado ti tao iti ayanda Adelina itay. Customer na mo ngaminan, dagiti customer ka. Kasta talaga ti negosyo, mare. Amo, Mare, agburek at talaga ti darakin kwada. Bay ama, tag negosyo mo't mare. Saan kumasikat ti agbalin alapad, tapno magunod na mo't dagiti arapaap na. Kasanaw, agpadamot nga is kendi tila ko may. Isuman lang ti amok ana ikamkama nga kasta. Awan ng respitaw. Agpada kayo laang akayat na ti umasenso, mare. Sa maysa, awan ko matipagsakitan tinakam mo. Panunutam nga asawa ti kaanakam ni Adelina. Aglaklako ka magaya man, iti ice candy Adelina. Ay, when auntie, isupay mo't Apaya naglako ka pailaang iti ice candy, kat amumat nga adamot lakaw. Ne, adayo matitersena yo, auntie. Ay saan? Siyak laang ti aglako iti ice candy dito yung lugar tayo. No maibus talakom, di ka nagararami. Aglako ka laangan iti fruit shake no isaw. Ngam, ice candy ti bestseller ko, auntie. Na, talaga ka di ngawan ti respetom kada kami ana ikamangam. Na ikamkamang ka lang, ngam kastapay ti ugalim. Aramidak daytoy. Tadamat arapaap ko para iti pamilyak, auntie. Ti ibagam kit day, agtutulad ka. Bastos ana ikamkamang. Sana gaputan naglakwak iti ice candy, kat awanan respeto kada kayo, auntie. Ay di ka nagpalawag. Sa bagay, madlaw mo nga main. Panagrup-rup ang pailaan kat amu ko nga awan ti respitaw. Anya, para laang iti ice candy? Baga andak iti kasta, auntie? Anya ti may imbaga ni Auntie Nelly, iti may diti balay bakay. Jak amo ka ni antim lakay. Umay nakit diap apaan gapula ang iti dayta nga ice candy. Anya? Naglakwak lang iti ice candy. Gaputa kayat kumatiag negosyo. Bagaan nakit din nga awanan iti respeto. Oo na yun, Auntie. Nagado tinagsasakit a balikas na kanyak idimay. Kasaritak tuman, Auntie. Ay, saanan lakay? Bayam ama ka ameris. Bakit matan? Siyak tumanan ti umay na darupan numapan kay ti ayanda. Ay, saan na mabaling agul uli magtayo lang, bakit? Iso mapan kuman kasarita. Apay matakas dyan, Tineli. Apay, nagpulong ti asawam nga awanan baen. Ante, saan aga putagpada kayong aglaklako ita iskinde? Kat awanan ti respeto na kada kayo. Ay, nalawag may nga agtutulad ti asawam. Na ikamkamang laang kastakit din ti ugalyen na dito'y lugar tayaw. Nasaya at tao ti asawa, Ante. Na, anyala unay ti impakpakanday ta babae ken kaaya kaanakan. Uray makitkita ti ebidensya, isulat ta ti kanunungam. Kaputan na kasi rumrumwari tingiwat yun, te. Na, Para lang ita iskinde. Mapanyop apaan ti asawa. Saan ka di ada kayo ti awanan respeto iti kastangar aramidan nyo? Ante. Hindi pa'y napalabas a bulan a makadlawa ka, Marinelli. Adda ka di diyo nagkinawatan kini Peter a kaanakam? kasanaw, kanunungan na ti dakas nga aramid ti asawa na. Makapa-stress. Ice candy manan ti makagapaw. Aywan maray, ang sanak nga agpaabak iti dayta na ikamkamang. Anya ti arabidam, mare. Ibabak ti presyo ti ice candy alakaw. Amangan mat numalugi ka. Ay mo siguro maray. Kita lang, no anya ti reaksyon dayta Adelina no maamuan na. Ang nalaklakatilakog nga ice candy ngam itilako na. Ay unay kan, mare. Saan mo tamasapol nga aramidam ti kasta? Imbis nga ag-focus ka kadagiti ka kompetensyam, ag-focus ka kit di iti lakom kan kadagiti customer mo.
Isandang kung samot ti panaglakok iti ice candy lakay. Ay nawaw, sayang matabakat eh. Mano abulan na nagurguraan nak ni Antim. Saan mo na basol day tabakit? Kita ma, kit uray ni Tess Akaruba, aglaklako mo tin itas kindi. Nakitak day jay. Ngam saan mo't adarupan ni Antim? Siyempre, palaban mo day ta ates bakay. Agpinungod dalakid di kinante, numapanpay ni auntie di tabalayda. Nung kasta nga rod, talaga asyaklaang ti pagpupudutan ni Antim. Ay na, di mo ni kaskaso na nyaman ti bagbaga ni auntie bakay. Ituloy mo kiti ti panaglakom itas kindi, gan fruit shake. Sayang tinarugyam. 10 pesos lang. Kaya ice candy nili, ading ko. Wena, tsakaw tinag-adjust iti manugang mo ngagtutulan. Saan kumakasta ti bagam? Pudnumay, na ikamkamang laang day tang adilina dito'y lugar tayo. Ngam isupay laang matikasta. Di na amaw ti makibagay. Nuapay ang pagpupudutam ni Adelina. Tapno mo, uray ni Tess Akaruba ta. Aglaklako mo ta, itas kindi. Ay, naimbag kan ni Tess, ta saan tayo akabagyan? Ni Adelina ngay. Yeah. Part of the family. Ngamay na, kompetensyaon nakpailaang may. Nayabaw, talagang agparikuta kaon maririta. Lugi ak itilakop nga iskenday. Ay nawaw, manuti na logikan ka. Ay, medyo dakkel mo't maray. Apay ngamin nga imbabam ti presyo, mare. Basol ngamin day tang Adelina. No saan kuma naglako iti ice kinde o di mayat kuma. Sana kuma malugay. Sarda nga mo ni Adelina, mare. Ag-focus ka kidi ngamin iti negosyo. Saan ati negosyo ti sabali ataw ti pakibibiyangam. Ay, nasakit nga ro tinakam ko, maray. Day talaang mayt, ana ikamkamang ti numero 1 amang kumpetensya kanyak dito lugar tayaw. Day ta a mindset mo ti makagapuno apay analogi ka, maray. Awan lat pabasulam no di ti manugang mo. Agmubon kan, maray. No siyak ti sika, dumawat kakit di iti tips ka ni Adelina. Nang runa ti timplana, tatalagaan na imas ti ice candy alako na. Adelina, gumatangak man iti ice candy alakom. Auntie Nelly? Kayat ko aramanan ti timplam. Amangan numayat ngamin ti timplam, iso nga adaw ti customer mo. Anya ang flavor ti kayat mo, auntie? Tay avocado no addapay. Mabit lang, auntie. Tayalaan ka. Ay, pasensyakan ka di kadagiti na isawsawang ko ken kaiday. Nakaw. Sana may parbeng tikas dyan ngayon sawsawang kaw. Napakawan kayon, auntie. Ay, agyaman ak unay. Nakaw. Inton sumaro, no? Ag-focus kayo iti negosyo yo, auntie. Saan kat akadagiti pada yung aglaklako? Sayang laeng ti oras. No ti ayan ti atensyon tayo. Kat iti mang padpadakes kadagiti kakumpetensya tayo. Ay, nawaw! Di mo apaan dagiti kabagyam no kayat damat ti agnegosyo. Imbes a makiapa ka, ipamay-samkit di ti atensyon mo iti negosyo. Tapno agtultuloy ti panagprogreso. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, agim impaki ka materianak ka. Sa dino ti papanam. Agpasyarak iti ayan damanong lando, nanang. Kanaw, Itamat lang, nanang. amo ka day ni manong mau ti may papaniti day taabanag. Inawagak itayin, Ita mo't numapan kay jay. Ang mga numaki pakamanan iti ipag mo. Ni nanang mo't. Saan nga iti ayan damanong gusting ti papanak, nanang? Iti ayan damanong lando. Isu nga raw. Ada ni ipag mo asimang ijay. Agsingsingput ka nga main. Tapno di nakaguraan ti ipag mo. Amom kat natadam ti dilam anak ko. Umay ka pasyar ni Teria dito'y balay, si Mang. Kaano lakay? Paumahayin ba kayo? Dito'y kanong agbasyo. Apay ngay adi na impakaamo ang nasapsapa lakay. Nalipatan na kano ba kayo? Ay, kaya't nangatati maturog iti bakanti asilid. Sapay agkaro day dyan maminsan. Issue amin kenkwana. Maturog lang iti salas ba kayo? Sigurado kayat na dayjay. Ay, ang mga no adamanan maibaga na kanyak. Dalusak laangan ti bakanti asilid ta. Kaya isu ti pagturugan na. Diyak kaya tiriri lakay. Sige. Sige ti makamu ba kayo? Kita lang at di ka una agbanlog. Wen, kabaulak mo't. Ayabam ti kabsat mo, tamangan tayon lakay. Yaya! Umay ka pa'y tamaan tayo. Umayan, manong. Anya nga iti sidan tayo, manong. Nateng, analaw ka ni ti karni ading ko. Ay, nawaw. Natang ti sidayo ditoy. Kay, nangarod. Ang mumaling ko, kasta talaga ti biyag may kinimanang mo dito probinsya. Ay, naimbag at maanusam ti kastoy, manong. Sapay saan ka na iruam iti natang. Manwatawin, nagdindin na kami kinimanang mo. Iso na iruamak mo ito na. Amangan man agbababawi kan, manaw. Itan niya kumaaga po, ay ayatik ni manang mo ading ko. Awanan ta dosaw, mga lakakit din iti platom tamangan tayo. Mutita platom, takarga kitin na po'y bakit. Agi amanak lakay. Nay, masapul pa'y gaya masikat ti agaw iti kanin ni manang simang. Ha? Ay, kasta talaga, ha? No kayat mo, di makiasawa ka man. Iti kasta, kita dati agao iti ka na, mading ko. Malagip mo ka din ni Freda nga ex mo, manong. Tila mo ti salsalod-sod. Mga gagit di ba? Saan ka di napili day jay ti makan, manong? Ay, amo manang simang. Iso ti kagurgurak kadagiti amin nga ex ni manong. Napili la unay iti makan. Gumarampang pa'y. Ha? Mabit lang. Tabiru kag ti Facebook na tapno makitam ti rupa na. Masapol ka di pwede ita ading ko. Ay, tapno makita ni manang simang ti rupa ti ex mo, manong. Sana nakasapulan da kita ading ko. Daytoy na manang. Kita, Adamat kayam asawa na. Ang mumaling ko, saanin ang masapula pagsasaritaan ti may papani ti kakasta abanag. Napalabasin da kita. Nalpas akong lakay. Ituloy yula ang timangan. Adapay ngamin lakad ko ita. Ne, basit lang matikinan mo ba kayo? Ay, agmerienda kami tula, jayan lakay. Awan ti pagdanagam. Asino ti nagpili iti kurtina akastoy ti disenyo na manong lando? Ni manang mo asimang, apay ka ti. Pangit ti kulay kan disenyo na manong. San amay bagay iti pintur ti balayo? Ay nawaw, para kanya kading ko. Okay lang, ti kasta disenyo. May mayat no tay sabong-sabungan a kurtina ti ginatang yo. San kita kastoy? Ay na, tinapatig ka na ti kurtina mi. Di magayam amo ni manang simang ti agpili iti kurtina. Ay nawaw. Uy,
Taliwat mo ading ko. Baka mangagna ka. Ibagbagak lang matipod no manaw. Agraman kulay ti sufayo. San anay bagay iti pintor ti balayo. Nay, pakibihangan mo't la amin eh. Sursurwam mo nga ni manang simang amano. Di na amo matiag pili. Apay, asino ti di na mo tagpili? Ah, ay, adda ka magaya man manang. Eh, bakit? Ginanakan tayo timplaan kay ti kapim. Mabait lang ang lando. Asino ti di na mo ti agpili, Teria? Ay, si ka manang. Saan mo't nga may bagay ti kulay ti sofa ken kortina yu iti pintor ti balayo. Anya? Maasarak man iti ipagta manang ising. Ay nawaw. Anya mananti naramid da dya aterya. Nagadula ang adildilawon namot ije balay. Saan laang anam na minsan nga inaramid na ti kasta? Agraman kulay ti kurtina ken sofa mi pagparikutan nakit din. Kas jay at talaga day jay nga ipagta si mang ading ko. Natadum ti dila na. Kas tamat lang ti inaramid na itinapalabas at awan. Idi may dito'y balay. Kat, anya nga iti imbagam ken kwa na manang. Imbagak amin asakit tinakam ko ken kuana. Baka pauma mo ngamin no datayo akanayon ti agadjas. Isumot lagayam asaanen nga umay dito'y ayan nyo. Iti ayan mi manen ti next a target na. Wen takagura mi ti tunggal maysa. No siyak ti sika, diritswam day jay nga ipagta tapno saan nga agruam. Anya ti nagsalitaan yo ken simang itay, bakit? Tikabsat yo kanilando nga ipagmia. Apay ni Telia, anya maninti inalamid na. Nagadu ka no adildilawan na ijabalay da simang. Ay, nawaw. Di metin agbaliw na takabsat mit. Into nagistorya ka ni nanang da kami manantidakas. Ay, una yun day dya akabsat yung. Apaan namat amin nga ipag na. Talaga kontrabida. Ti ipagalop na ngamin. Kit isu akanayon ti husto. Naibaglagan tasaanan nga umay dito'y balay. Pasensya kan, ngamjak maanusan ti ugali ti kabsat mo, lakay. Mawatan ka isyang. No agleklamo mitin ni simang iti ugali ti kabsat ko. Kayat asawin day ta. Talagaan ni Telia ti antipalikot. Adda ka diti saksakit ang tinakam mo kanyak, manang simang? Amom, Teria. Saan tayo nga ubing? Ay nawaw, di mo pailangang idiritso no niya ti pagsaksak ang tinakam mo. Diyak kaya ti kasta nga ugalyam kabayatan ti kaadam dito'y balay, Nagadula nga ibagbagam kan dildilawam met. Anya ko mati pagsakit ang tinakam mo iti ibagbagak kat pudnumat. Saan nga agpada ti kayat ta? Iso ang mabalin ka di? Di mo ipilit yan mom. No awan tinasaya at nga ibagam, aguli mo kalaangan. Inubing matikas ta ka panunutam. Kung naman no profesional ka. Magna cum laude ka kanupa, idi nagturpos ka, kasta mataw galim. Siyak pa'y tinakabasol ita? Maminsan lang arudin na pumasyar da tao, kasta pa'y lang matug ugalim. Ikalaunay. Kasano kat dilawam mo't amin? Apay, anya ti pagkungkunaam kanyak? Awan ti parikot ko? Uray asino pa'y akaanusan ti makasaritam? No kasta ti galad mo, ay talaga ang maumadakin ka. Bagbagaman di asawa manong lando. Ay namo. Apay ni manang mo asimang. Nag-OA launay mo. Si kantumod ngamin. Bakbakitan ka. Di ka mo't makarik na. Tabasol ko pa'y gayam ita. Kung kumpurmi ngamin ti bagbagam. Dilawam aminan. Ibagbagak lang matipod no manong. Ay na. Ading ko. No di mo kaya't didisenyo dagiti kagawaan mi. Aguli magkalatta. Sana rita nagado alawat-lawatum dita. One-sided ka man ako nakon. Anya one-sided. Si kamon lang ti makararamid iti rason. Tapno guraan da ka dagiti ipag mo. Nalipatam ka diti panangapam kini manang mga ising asawa ni Manong Gusteng. Talaga lang nga OA dagiti na asawa yu kini manong gusteng. Si kati OA. Di mo ipasa ti ugalim katakwata. No adungam may sa ti tao nga reklamo iti ugalim. Kaya't asawan day ta,
Si katiayan ti pare ko. Agawid akong manong landaw. Sige lang. Ay nawaw, day talaang ti bagang. Awan mo tantidad do mga ibagaking ka. Las ko day tuyan na pumasyab dito'y balayo. At aking ka ta. Marurudak launa ijasawan. Ay na, imbis nagpakumbaba ka din ko. Sikapay lang mo tikasta. Amom, saan nga amin a tao kat agad jas para ka? Apa mo't amin ti ipag mo. Awan a talaga. Guraan da ka dagiti tao itaglawlaw mo. Nagawid ka di tilanggong akabsat talando. Nagawid ang manong gusteng. Apay ka di, kaya't ko kumakasalita. Ipakpakat naman ng aminit, kinalanggong na kalagiti ipag na. Hanging gayta, madlaw ko ang matitirik na ni si Manggan ko na. Ulay ni iseng, tawinin tinapalabas, sipon na gapad ah. Kasla di namin tinakayat ang makita ti kabsat ta. Sa bali mo't ngamin ti ugali da jater yamano. Apa na amin nga ipag na. Bakbak kita nalanggong. Awan ti respeto na itirik na ti pada na katao. Pudno launay tanako na madiyang ko. Talaga nga isu ti ayan ti palyakot. Nanya nga ta ti rumbang aramidin tayo. Tapno agnakam mano. Ibagam, taulay saan pa nga umay iti ayan nyo. Tapno awan ti lili. Bali ang makamilis tumet. Sayang, jak naabutan. Ang bagbaga kumakit. Ay nawaw, kunak manuin tun martes ti panagaawid mo, Teria. Makapawag ganas mo, nana. Mapay, anya man ang ti kalukuan ngay naramid mo. Nag-uwi mo di dyan si Mang. Anya, Ay, jak man amo ka ni Manong. Di na mo tiyag pili. Uray ni Manong gusting. May samat da dyan, di na mo tiyag pili. ay, kasanaw, katakinalanggung mo may ti impakat mo. Isuda ti Mang Rugrugi iti apa, nana. Ay, talaga nga apa, anda ka, no kasta ti ugalyam. Anya ti impakandag iti manugang yo kada kayaw. Apay akanunungan yo ti aramid da. Ay, naterya aya. Dwa nga ipagmaon ti gumurgura ken ka. Kayat nasa wenday ta. Sika ti ayan ti parikaw. Makatawin ba rin tinapalabas? Anya ti plano mlan duhalin ko. Mapantayo ka di pasyalin na nanang. Wala, mano. Tapnawan ti may bagada. Ang mga panunutan na, nalipatan tayo ti kasangay na saan tayo sa rungkaran. Kasado nga yung alod na si Mang kin ising. Ang mga di na kahit ti mapan. Nunis ni Mang, sigurado ang mapanday dyan para kininanang mano. Ni ising tijak masigurado. Tatalaga aliak-liakan na ni Tirya kabsat ta. Naunig ti sakit tinakim na itidaki sa panagsasaw ti kabsat ta. Mawatak tirik na ni ipagising manong. Tatalaga natadam ti dila ti kabsat ta. Ibaga mga gawid tayo tupot ladagos manong. Adama ti service tayo. Sige, palasya kakasalita ti asawak. Nalabis tumit ngamin ti panagsasaw ni Tirya kenkwa na iti. Happy birthday, Nanang! Happy birthday, nanang. Agyaban ako na si Mang iseng. Regalo para ken ka, Nanang. Eh, syempre, adamat regalo para kada kayo. Agyaman ako na ikada kayo adwa. Talaga di yun nalipatan ti kasagay ikaw. Wen mo't Nanang. Espesyal kayo nga rod kada kami. Ay, hun gayam. Nakasarita yu kaday ni Teriya. Saan pa'y nga rod, nanang? Ay, di ko na nakanya kadadati kayat na nga ibaga kada kayo nga ipag na. Anyang iti baga na, Nanang? Agkid daw ka now, iti pamakawan yu adwa. Amok nga espesyal nga aldaw ni nanang dayto eh. Kaya't ko kumangagkid daw iti pamakawan niyo. Manang si Mang, manang ising. Amok kadakas ti panagsasaok kada kayo ide. Makatawanan tinapalabas. Napakawan ka na din ko. Manang ising. Ala, itad ko ti pamakawan na daw dawatam.
Gamsapay la ko mata saanan ang maulit ti kasdyan na pasamak. Wan manang, talaga saanan. Narigat ngamin amalipatan, dagiti nasasakit abalikas no dadduma. Anya ti plano yo kan ni Manong Gusting. Agawid kayo kadi itama ng ising. Amuan, agawid kami lata. Da kayo ngay. Ay, kadure da kami agawid kami mat. Jak amo ngam sa bali lata ti riknak kiniipag. Ay, uray siyak mat. Napakawan ko. Ngam saan akayat asawunday tangag talagak manan kenkwana. Saanan akas itisikot nga excited ak no umay ijabalay. Ay, kastamot laang ate marikriknak manang. Ano mabalin laang? Saan kami kuman nga agbayag dito eh? Awkward mo't nga minan kanyak. Saan ako na komportable iti ipag ko? Kastamat ti imbagak ka ni Manong yu Agusting sakbay nga may kami dito eh. Uray no mapakawan ko ti kabsat da. Saan akayat asawunday ta nga agsubli iti sigod tilangan mi. Owen manang, nasaysaya atan ti lumiklik. Makapatroma mo't ti maadaan iti ipag akasta ti galad na. Ay, agawid kayo magayam bita. Guste nga nakaw. Wen nanang, ulay dalan do kan sipang. Agawid damit layan itun baramdama. Mabalin mo'y maturog kayaw. Nalawa mo't to'y balay. Eh, no kayat yu ay, no saan, okay lang mo kanyak. Padati trabaho ko itun bigat nanang. Samay sa, kaya't metin ni isang tagawid nanang. Sapay la ko mata maawatan nyo dayta. Wain, mawatak mo'y. Di napatag kat nakaumay kayo. Nakumpleto tayo manan ti espesyal nga aldaw ko. Adaman ti madlaw ko kadamanang si mangken manang ising nanang. Anya day ta amadlaw mo. Agdardaras da nagawid itay. Saan da siguro akomportablay? Ti kunada ka napakawanda. Apay nga yakas jay. Kasta talaga anak ko. Uray napakawan na katimay sa tao. Sana'y nanalaka maisublay ti sigud alinangan yaw. Kasano nga rudan day tananang. Adayumat tin tirik na dagiti ipag ko kanyak. Una, takontrabida ka mo nga main. Natadumlaw na'y tadilam. Jaklakit di manusan ti kastoy nanang. Saan agapaw tanapakawanda ka? Kaagsubli ti sigud alinangan yaw. Ipanagnak mau anapudnaw ti panagbalbaliw mau. Anya tamaw, mga nulumagan manon tirik nadaken ka. Awan ti daduma apabasulam, no di ti bagay mulaang anak kau. Ay, nawaw! Ay wanam ti respeto kan panagtalak ti padam at tao ken ka. Tano daytoy kat mapukaw, saanen analaka ang maisubli ti sigud alinangan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.